keluarga ta si rampu-rampu mo ide dan papapanganan. Ondong orang kalako kamu turun indok lang tetangan atondok. Temeto mangkanaria kada si duru. PKK saburan malutena mi pasak kamu kali solanasang. Sialago kita mintu solanasang tula tunala katanan lante latu mengkana sarak ta pada pasangka kaleta. Maritibang mo makan ako. Ku la bendan nomo dawate tangguan kadang atunan nang dawate panito na paudalean. Langal sungguh ngaran na dipuduk na hindi tama raputan lang lain kaya lanong piko kaleng ko di nang katama kaponan nao. Lagu gua ku parolo ku paundi ku pentang-tang itong pon kumua tabe. Di baimbing mani teran dan dipuduku kulang ngamo dikatang maka datongan na potiram mani patiras sangka na tedao nenek batu tedao indok na tang manda mo kupurinting sunga. Di ambasuli paki mani wakaleng ko na nilaku kurenge dikatang mak tundu maleso. Na potiram mani temai bura na badang lupa na ba panaungan na tang manda mo kupukulang ubang papena. Kukua inda nak banga kukumba mangoritan na tinaran mas sosora renge mepala patomali. Taro pala mabusanggung kumua kami tiro ragamai tang tak para kamatami pia ada dingku bariti pakumbong garaganku mabola baben tarukanku mane melada anak daute tongkonang kadang mane masih kola anak daute panito nampak ulelean tangaku murah ampun nakada tangaku bapenan nabi sarang kada sios sore jome nenek di ponenek ulelean si turun dadiri jome turun lomang lentenan panikuan tuan dak putarana kabintin kuloloan kada manda de ben kulen manda daw baru nenek ta bisa rabinti de ben alikam tadi bang ala daw tongkonan todolo ta daw lili na de bangan bulang tarik tikuran danna tanah matarik allong belan na manoga kalen to tanah kada nenek mengkailing kaludang susu ke peumang te me bisa rato di pota bunga iya muramanda kitarana ka bintin kiloloan na ulang kada turu daw lili na le bangan bulang tarik tikuran danna tanah matarik allong tonggonang gada saburan malutina. Nah kita merasola nasang pasti inan na temai katang maupuran temai katang palambiran dan nasaupa na sumbulolong na temai katang konang ubu pendoran na kapalinti. Iya ya tu rombongan lah bahasa Tagalena. Yang tu rombongan Pak Anton Pangtonangan. Rombongan na Papa Iyo, Yomai Jayapura, Papua, rombongan na Balusu, Domai Mandetege, Magale, rombongan na Bapak Salvianus Rombe, Yomai Timika, rombongan na Ibu Yuani Payo, Yomai Timika, rombongan na Kabak Bagian Kesra, Yomai Timika, rombongan na Mabes Pongge, Yomai Timika. Dari yang sama tu saluran buku tu manggan di kambio sangdung sangarana ada mengenai tanggungan negara la bahasa Tagalena la palidan ada tanggungan la mentama dengan tanggungan buku isu nanti mata teinan dinai umpatikin mengobalar nampak nakamarin tinang umpagungar karantian tuip nakamadantenan la tanai si tirolindo tomak rabutalang si mangkagarupa enggak tomak kabonan si Bama tua itu kini yang kapurang pangan si Bama karungan yang dalam barang di bolu iya tanah kasih na kamarin tinang tori bulan na kabaran iya nanti minggu na rombongan lumang dari sabung misalnya itu babang ada rombongan bisa meminta rekomen. Wih, mudah rombongan latama. Oh, nasusi ko sa nito pa nila apa subo di jam untuk nanti awasin namang. Ada mau baru datang ini Om Pit. Banyak kerja. Kayaknya dari tadi subuh di kerja nah belum selesai. Kasih yang beda yang tiba ada itu supaya. Ya. Kasih beda badai biar
Oke, mantap. Boleh kasih cantik-cantik betul itu. Atau dapat ada masih ada gini-gini mati. Iya, siapa tahu. Boleh. Pejabat atau direktur. Dan am Oke, kurang. mantap. Ini rombongan pertama hari ini akan masuk ke pelataran upacara adat. Lagu gua tapi tinggal yang bawa kusiman sale kanan kairingko. Magali makna gua tapi rokote pali sunnah te katonggoran siman rokote punggono bulan kamadan. Belanda inde dau simbolo mani kita dau lokol loy rara tu manda parao te tando bulanda. Bintin dau te sondo bulanda dau te palang kamading. Iya tonto me tundam to mama batin lagu baba na lembang radan meruyam kaboro mariona lagu pento to aliku sanna kasalle pagka me tundam to mama regeni lina para di toraya targeti kurang dan tanah matarik Allah untun dan to mama haraba kamban uru yang kaboro buku kawasi peyaderan kami tiro rikala kota tabari kama tammi susi sari tado lambang tento ma pun norono susi persale buti kembo tento gaun kumara unggaraga sanggeneran kumombo sangat yang karan mingka dia mote uluba abadi sali sangka mengkara abadi yang mote taram pagadi darandang palele Belanna manda kada nene edio batang di kalena bintile bisahan na dodolo na potau bunga dio tondong to batangana susi sangka dia nani baba lumpun to matua manoga sambuan isik kada nene ena mingka ini lodang susu peu mana bisahan na dodolo na potau Mangkali mana tontong duka ungka siri dati temi alu kumangka na tingko kuang matua daw tangan alangi allo angina radan duka ungka tumpak ampu lembangi sangka mangka na pamangka salaga to kaubanan daw pangalisuan na batara kula mangka di belendu belan na dadi mote may buwan na rampanang kapa kumbong mo takbin na basulayan allo na pomakambam mote may takinan pia na pomabidangan mote may semberan lotong ulo tinte maning tateng katamate kamarintinan mengkara apa tamate kamadandenan rampon tumangi sola tutumangi tutun giret tengah dusen sola inde tona lambi ret tengah dusen lindo mi boleh sandalindona ombo mi baturu panna angga to tiumba ilan mai te tangana tondo kodollo kolam mai tele sunna te pangleon inde padangana tarana kuma ma kambuno lumu na loloan panam pogo tandu godongke dokean makam bandanai pada talu bulinna manimpa na toroi panne malapo ondong bilam teliliina padang diramba kulu kumua manggiri kang kupokada tenrika ku ulelean tondo tangan alambi margo rempasan alwangina tangan dete mungka kalong-kalong tokulla mangga di belendo tonna lilutu tumbang padang di luwu tonna di yosa balatana liliina bambanawara langgana siayo kalamba areke si barung barana pantara nagana panangan di toraya to daulilina tanam matarik Allah tiumba do main lilina panangan di makale to dau baseka kanna dalu lembangana
Todao padang mangkana le pengabindang to di poda tumuhani Allah wangina. Daenan na dari karungian siapuang abulu matua takulla mangka di belendo. Nanai benda na solle gayangan na tanduku tata. Natunan nangi solon darapana takia basi. Amba bunga atung kasanganna. Tiumba domai lilina bamba deata. Lilina annan penanianna tiumba padang dimande. Langana sia yang kalamba reke si barung barana pantara nagana randal lagi pangaloloanna lelean nuram tiumba domai lilina parang di Papua Antonio parang di Timika. Turun lampu. Mati lampu ka turun ka. Oh turun ri. Matungi. Matungi. Lama nasi ayo kalamba rengesi barong barana atau dio bangtarana kenaran dalangi pangalolongan nalelean nuram tiumba dio main padang di Papua dulu dio main padang di Irian lalili ina padang di Timika to dio tondoko untam poko bulan tasak umpari bating nane tangkarawan ondoko meririli tagana tidak masak karanganna. Todio tondogo na sila sepabare dainan na Martin Indey padangan na pran kay Siepo iya toma bulo lolong alawang ina umpasang kutuk banne padang di Papua toma autang kelesuan gula mangga di Pelendo umpasang bokeamboran padang di Irian kumua pasa kena puang matuara pangara pagana to kumombong malabi ita iya tontong umpasi tarana komi allo masak kesola nasang radan pasilolawan kami kulla mapira diang gamairi na paurung utang mataku boleh to kalemi tanga magi yang boleh to tondon to batang mi maklo pidao salebu maragi dao gaun umpo pani angin umpon lenteng lagi opet. Kahai terima kasih. Oh turun listrik ah. Akan di los mau menang. Turun mau ke puluh di sini. miram boleh tang tito rolentek tu tuntang tiso kambutuk diong te lantang karang kuando yo kaisungan to mata akan lantai inan mangka di bale sudungga kaisungan sundun di basisi siduanan inan di dodoi kandaru mauli di mata ilola di salak di gayang di lindo tahu labinai sitiro lindo to maraku talang si mangka berupa angga to mak kabonan nao inde to nalambi dosa nalangkan to nalete tumiang na manu delana marasa mengerang sangge deran gumombong sangat yang garan marasa montang ailalana la paling bongi deka kurang pangan lam batasi kita loleran membuat kasak lamitari mah di mutaru nasi samu lami kala apa para yang orang kasih daruan paka lam paling bungkara sambugung lam batasi sang pati ulalian gumua karampuan ta soalnya sang kakek dan angkali gomairi langan ki timbang mak ulololong ki rande mak awa tangkile suan di paranda mak telo tampokan
Lanjut sini. Oh. Siapa yang barang dari sana lagi pergi? Bukan pesta nikah ini. Ini kayak pakai baju hitam orang. Ada baju hitam itu orang mati. Oh. Pesta ini kayak pesta ini. Oke baik. Yang doang aku bilang ada. Mampu tidak bahu. Taruh mulai ada alian nah. Minggu kemarin perjalanan nih Dewi. Ini kasih dulu air ini songkok dulu panas sekali. Sekali guys. Yang sak-sak atau kira-kira gitu satu itu nomor engko. Jangan. Halo guys. Kembali lagi bersama Ebi cantik. Mana party? Tidak tahu pemeran utama ini jadi tidak. Kapan kamu ulang tahun itu party? Lewat nih. Lewat. Lewat. Oke baik, keluarga dari Ya, halo. dari mana? Dari Pantunangan. Oh iya, Le. Iya, Pantunangan. Iya, kami dari Pantunangan. Oh, Cari jodoh di mana kayak itu Pantunangan? Oh, di sana di Desa Buntu Torpedo. Oh, Torpedo le. Buntu Torpedo. Torpedo mantap. Luar biasa ini keluarga dari Pantunangan. Nonton lagi. Dadah. Lagi sedang mengikuti. Hai juga. Cantik semua ini orang perantau ya. Oh, nagoyang amoynya. Apa kok? Ini. Cantik banget mau kadar tujuhku Kader le. Wah, le. Dadak atau liatung. Bada apa pakai kader na? Bada pipa. Bada pipa. Iya. Tapi dah nolong ke mabuk gitu bada pipa le. Iya, iya. Sambawa papanganan, jalai pira sabah. Mana anu na, non ya musik, una nende yang bawa. Madero yang baik. Pak Adero sante. Jate, kapala dero akin de baite. Malah ko yan ko no Madero ayo lo. Iya. Anu. Kumpukan ko. Tanya, poso. Poso iyo. Iyo. Ada nih kan. Oh iya, tanda keluar nih. Tanda keluar. Oke, Bung Depi, mantap. Oke, tidak rambak dulu. Oke. Emilia Felix Mom. Oke, terima kasih sudah bergabung. Niel, oke Niel. Ini cucuran ni Ari, gemoy-gemoy semua. Lihat. Cucuran ni Ari sama. Halo.
Yang mana itu Ari? Yang mana itu Ari? Ari. Yang mana? Ari, Om Ari mana? Lewat sudah lewat. Yang ada benaknya? Oh, yang ada bawa itu cewek itu. Oh. Hai. Ya. Mau cari dulu pengganti host ini. Ya, live terus, kita live terus tapi mau ompit mau cari pengganti dulu, host pengganti. Host pengganti dulu. Wah ya. Serasi liumo. Dengan menit hari kedua tuh Abang. Woi, tambah meratak itu ibu-ibu tambah piring ini. Woi. Tambah kinclong itu ibu-ibu PKK Rambak Ulu Masih pagi toh. Tambah piring. Oh. Rambak Ulu. Nyala. Tukar nih. Menyala Rambak Ulu. Woi, mantap. Gimana? Terus yakin dong gitu. Insyaallah. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Saya dan Anita dari Masuk Ponda. Coba begitu kemarin. Mana ini nonton kan? Tahu. Baik. Menyala betul. Menyala. Bening-bening apa dia ibu-ibu kira? Boleh baru bening-bening ngomongnya. Semakin hari semakin cantik. Ya. Wah, semakin glowing. Dan dulu sikit dulu. Iya. Atau alami kayak itu emang. Alami ya deh. Wah, nah. Cocok. Rita, makasih tetap sehat. Amin. Oke, baik, mantap. Baik, kopi susu. Kopi. Oke guys. Oke deh. Oke, mantap. Mulai.
Kita di golai. Oh, kita nego lain. Iya, kan golai dah. Woi, katanya nego lain ke si besi susu yo. Ah, no, ampun. Ah, sini. Belum kita. Ini tiada aku lurus. Oh, may kung patay pero kandan dito eh. Mali may kung pero kandan dito eh. Bagaimana torpedo? Aman. Kabar baik bosku. Naruh arah ke kampung dulu. Susi bang sende Rambakulo. Oh, malah suruh kok ida dulu. Oh, malah suruh kaki. Misa hari langi ikina, cuman beda dusun ki. Usaha saya kat tolong dulu. Susi bang saya logi Rambakulo pak, cuman di beda dusun kan soalnya beda desa. Beda desa le. Iya. Udah lu kata cantik dah ya. Budali om. Tak jadana dulu. Baik. Udah kita jalan. Enak sama Nena. Oke. Ada kayak yang cari janda. Seri itu saja cantik-cantik semua luar biasa Halo kebersamaannya. Marcel. Oke, mantap. Lalona me jambu daw. Lalona Yori teka Padang. jambu. Kita nonton dari jauh. Oke, terima kasih. Salam ke Sangala. Cantik semua saudaraku di Rambakulu Makasih betul. pujiannya saudara. Oh. Soalnya to Sangaladu kan sangku dome turunan dome. Oh, turunan foto. Ayo, dome sanu ropo. Oh, ropo, Lea. Iya Lea, iya. Nanti kami pelayangkin dete lah. Ini kopi lah dua. Ben ka diam shopping ya. Saya pelayangkin dete ya. Tak mampu ngam shopping. Iya, ompit. Ompit. Iya, ompit. Ikuti dia no live mina Sangala Iya. TV. Penonton di video kayan. Ayo, si penonton setia Iya, ya. komen. Wah, halo ompit. Ya, halo Ompit. Saya kita kendik kapon na tulungku. Oh, iya. Kapon na tulung kini ko halo ompit. Halo Ompit. Hmm. Ompit lagi ganteng guys. Oke, guys, mantap. Kamu kopi. Bisa apa? Halo ini Om. Woi, nampai tinggi itu Ben nak. Oh, kopi. Kopi ri, masa Ini ini Ompit. teh susun na. Oh, teh susu na teh apa seka susu. Iya, aku ka patorosing awak kami. Dapat aku sapu-sapu kami dok yan. Kopi satu. Gimana kamu bisa ngalah Om? Di pasar baru. Oh, dekat Kumul Musman. Usman. Iya. Oh iya. Kan takut anak ko bene. Tentang itu main eh. Hmm. Oh na. Adi na sama niya kita ada pemain na. Oh, Adi na dan itu. iya. Hmm. Oh iya, aku tira memang naman di sama piskal. Si keluarga duka matusang ko tong piskal sa bigo satu kali. Sa po sampai doon ni. Oh, di kwarta ya. Wala Lisa. Iya, Om Dion. Lancar cerita. Oke, Sama lancar. Nuno. Wala ako kumong torpedo eh. Ya dah kan si Rondong kan sampai Dion daya. Kumban ito isang torpedo. Dalu. Buntu ada pentonang, buntu terpedo daya to. Malimbag ini taruh kira-kira. Balir ko masamba. Poros. Oh, baru tulung samba. Iya. Si Rondong kan Pak Dion daya. Lisa to. Hmm. Soalnya to kakan Oh, to tak ada polisi. pentor tayo, tak pentor tayo. Otai anu jo madidit. Jadi gitu yo. Pak Yunus di sana tetangga juga kan. Oh, di torpedo juga Pak Yunus. Iya, buntu terpedo. Untuk torpedo. Iya. Oke, Bung Aki. Oke, merasa Depam. merasa sorongan na kopi itu apa santai bisa yo may ibu ke PKK. Oke, baik. Iya.
Mami temu ya, undi du kayo kilometer aja temu di Depan depan ya. Toraja guys. Oke, silakan. Mantap itu selaku tuh. Angkat ompit. Main dah kami dong itu ya. Anu. Malik ya direken na dem magutan-tan kumpul itu. Selaku tak ada sana. Oh, belum terka. Hmm. Komen komban nawate. Contohnya momci kata. Benar. Oh, di ujung lorong di bawah pinggir sawah. Menikmati kacang kita. Oke, Wati namanya itu Ampit. Oke, Lin Pararuk. Oh, Wati lah iya. Oh, oke, terima kasih. Tidak mau terus tahu tadi namanya nah. Terkenal memang ini artisnya Pantunangan. Oh, artisnya Pantunangan ini. Weh, untuk sekali Ampit ketemu sama artis le. Weh. Selfie dulu nanti sama ya. Weh. Teman FB ku memang itu Lin. Selfie nanti sama artisnya Pantunangan. Artis tanggal jampang. Mantap. Maka beri kami pare dulu ya. Mang kamu. Mata rektoro makan. Dia siar ke tu oleh tu sangkan dukan oleh bar ke kampung tak kesu lagi. Dan dia. Dan dia deh. Aku kan apa mau kian oke. Teh duka awang paling duka ternak aku dah umpit. Oh, para lidu kau deh. Iya, 7 ternak aku dah tuh. Apa babi? Iya. Si kapon kamu ya. Baru lumayan nih bisa mau di Solam Malim hadok kok. Oh. Kirim tante pal dia. Oh, mami itu pangkar kau pindah terambak dulu le. Iya, merasa apalagi dan Merasa. Tak ada janda dari kampung na. Teh janda dah le di 1.000 dah le. Janda na sa bayan na. Oh, tidak cari pasangan saja. Simpolo din itu sambungan na ke natampe. Le, simplo disambung ke natampe le. Dari takian na, takian na kusok na. Tempat umar isi dia. Tak apa perlu direk ke janda sa. Ya, birela na iki. Pengalaman le umpit. Janda semakin di depan, cewek perlu menggastu. Oh, ini duka itu berarti nomor sudu kayak saat ini na. Usaha kayak mana pindah tengah tu balas sundang. Allah murem tem tandai dodo Allah. Oke. Bunga ke merasa pasorongan kopina. Lah isu apa? Kopi lasku. Kopi langsung na Risna itu jo. Risna, Risna. Itu jo masarangnya sama yo. Oh, Risna. Oh, oke Risna. Jalan Pak Dua. Bangkar ka di Timah Turesa. Jalan Pak Dua di bawah. Oh, budak pa yung ah. Alam pa kasi di ki gili ibiyo. Punyanya orang. Ya, ko alam pa kasi di ki ko kinalonalo ir ki kampung. Sama no puji Tuhan 38 na tanggal. Ini lah ya tuh. Pira? Setengah hektar di kerja na dapat 38. Oh ya kalau ini Woi, 38 karung berarti pira kilo to? Kali 140. ini kepada-kada mau. Woi, pira itonto le, woi budak-budak le. Lebih 30 harganya kotor itu tapi saya nu kata lo Oh, harganya? Nanti 63 kabangkan itu nan. Dia nato temo tuh ya. Lebih. Isang kam kurang to setengah hektar nanti 30 lebih. Iyo, siapa aku. Mbak, misam kamu ka atari to tanta game ko la siya 40. Mbak,
Makilan Jadi lulo. bisa tarik si 50. Paling itu tayo, yang 40 lebih. Kalita kami lo di sana. No. Si Bempira di Sempro to mi. Tergantung hama umpit. Kada kasi napang kuluran sa bonus sa hektar na 39 din. Basta di kala tusok ang parin. Pira berapa kami lo? 1 hektar. Tanya padang na to di Jama. Oh di Jama iyo. 1 hektar. 1 hektar. Na pira siya tu dari na. 39 din. 39 karung. Kurang hasil tapi syukur ya apa yang ada. Tengah boleh dipakai. Pakai menyambung sisa hidup yang masih dianugerahkan Tuhan toh. Saya perlu skincare. Saya. Saya harus pakai skincare. Saya petani mas skincare ompit. Saya petani mas skincare. Ayo, nabalang pistakyan lo cukup bedakil niya aja. Oke, selamat si tamu Malik. Dengan keluarga. Oke, Marinus, Audrey. Ada kan? Ada plastikmu guys? Tidak biasa nak plastik. Kantong plastik. Nah, tak kilim ini nak lah. Dia kemarin. Aku kanin. Alin. Apa? Mau kolok-kolok, yang mau kolok-kolok. Iya, ada mama kita kalau kulamuskan bocah aku. Pira, kantong ketam tau ti. Bisa. Mau mana bisa? Iya. Oh, kalau si Pira mau tau. Kelas 5 mo. Oh, tahu. Wah. Ganun ako bisa, misa ompit mate. Lolo mo lang suruh karena na. Saya kubengan nih mak, Columbus sahabat si anak kana. Nah, iya. Pira mau turun kamu? Ada dua. Ada dua. Ulah dito lebih katabe. Robote balisuk nanti ketongkon. Mesiman benduan tole robote kandang karuan na kamarintina. Tapi pesorang kita Mata besuling darakna mesiman robotin bang tingayu malabina gato mandak panar taranak. De lantang karampuan boyong bintina loluan tekai sungang tomata kak dikuat abe. Da orang gandu katang lapatengkan dia orang gandu katang lapas surukan. Tangki pasar rini radu kalang ilangi katangki bantara hidup kain desa dan dawanta. Bela namarasan di duka unggal apa paraya itewo yombok ribatu kiri kalau lepat di batara tu marasam panas sorong pindan. Temai mana nindo lantai tangan tondok temai tomang kanaria kada situru temai baine ballo baine rombon beluang. Kumaden nau pak tabau pak paraya tabu paraya nabo bentuk tang tipek di batang di kaliatan nabo bayak tang tilas sikit tondok tu batang tang. Laun tongkon nian lo legok na laun nesungi kula sumule na inde daw simbolong malik te daw lokolo erarak tumandak mo daw te. Tando bulan na daw te balang kamanikina. Ondong pinaluming ka daw te tang daw te berulang nalibusan da kasale. tidak diperbolehkan mengurat ompi. Unda ka tuntunam duo lalu lembangan tobangan kolo. Tidak je, bosku. Belan na nalambi mo duga tanda nalu na nadete mo duga gula kasih doloban na kilalang mo duga kami sang law eran kami to pasumbungan pudok. Kila indek ko mo sanginte na pelalang kami to pongpuran paulelean pasumbungan pudok kan jome to makraputalang pongpuran paulelean. Jome kami mintung angga to makaponan nao. Oke, bosku. Kumua makamban to dati may katang palambiran masiri manapa temay katang maupuran. Untandung-tandungan ni temay tanda butun tadi may bakban alembang rampong balidan katungkonan. Terutang palambi manikada sang buku yo may tamak raputalang unisung tang padete manisang patikan na bisara. Dio may makalimba na angga tamak kapunan au dok ondo rakadako kedako. Na terutang palambi manika tamak raputalang umpaw no ko kidiko koran siele ta. Unisong tang padete amurika teme turang tang buana umpaw no ko kidiko koran sang kalamata. Kiku ada di kataban ni madiyong bateng dio batang di kaleta masolana sang dak takangkangan di malloy na itondom tebatang talindo mairi. Belan na ke kutiro tiro ko miduka mati ke kupata pai ko mi mata ta imirki duka lindo na leko pamtari sam tolelean nuran. Kita nasang duka teung bating rintin tema rio rio.
Nagi kuwa tabi tapatanan taling aduan tatapalidan maya-maya suling bulang takilangan. Laung kambio santun sangarara tadamay tatongkunan kada tanda manasana katok ngudanta. Tanglana poti rambang tua tatang lalapoli pang parayanta. Iya matu katongkunan kamarintinan na siya Pak Anton pantonangan rampo tongkon mempatu lago si bapak na party. Katongkonan kamarintinan na Bapak Gio yang main Jayapura, Papua. Mempatu lago siya bapak na party. Katongkonan kamarintinan na Balusu domay mga kali mendetek mempatu lago siya bapak na una. Katongkonan kamarintinan na Bapak Dian Batu Papan Rampo Mak Tanggian Suru. Katongkonan kamarintinan na Bapak Salvianus Rombe Jomay Timika mempatu balik tutun lakos Jomama Anaibi. Katongkonan kamarintinan na Ibu Yuani Payung Jomay Timika mempatu lakos Jomama Ebi. Katongkonan kamarintinan na Kabak Bagian Kesra Jomay Timika mempatu lakos Jomama Anaibi. Katongkonan kamarintinan na Mabes Pongke Jomay Timika mempatu lakos Jomama na Ewi. Lagi kuah lasu simote mesangarara tabagan tanan bulawang tangalambiran tan dibudukin dete kokan lem konali lagi date tongkonan kada. Den lima nitang baleso temetan da butun tabe patuanta. Tebe sangarara taraga bikuwa tabe takaringanan kaleta ta rampong pakaloleng de meja protokol. Susi dukato membatunna lago sia bapak ana parti la sitiro kami bapak ana parti membatunna lago sia bapak una la sitiro kami bapak nauna. Siya mempatunan ako si Mama Nebi la si Tiromang mo kami sa Mama Nebi ba tuya temen tatapato na yamoran patiruang kiinan na patiruang kiinan la tanem pataro tamay katongkonan. Lagi gola susimo langan ki rorongan di damay tatangkonan kada na painan kaluata. Rampol tongkon tutuk sidikan la salon na bating kalula na Mario. Nakuha kada na kami tama arabutal langsung bubudo na kami tama kapunan na kumua. Pintu na mainan kalua narang potong tutur sidikan alam tesalun abating kalolalan ng Mario. Langan kiti mga ulololong kiran de maawatang kinesuan kumoden naumpa na yata may katongkonang talasung pulalo ko na lauto pendaunan na. Iyo tabi lako kita tu manda palang te karampuan bo ayo kikuha tabi. Tabu kay ulang masuling kararata tago karampela ko likalente kita tiberi pela lako inan lan patiron kita may tumarapu latanin pataro temay katongkonan. Salama lako kita to rampo tongkon. Nandito ulang to matatanda pa. Menintelan, to lan. Ara sini dekat sama mama. Oh iya. Ara magana sa Iya. Eskrim apa itu? Halo Ampit. Salam dari Siapa itu Ara. cantik? Orang ini namanya Ara. Halo Ara. Dada dulu Ara. Halo dari Palu. Oh iya, Palu ini lagi. Orang Seko. Apa itu? Apa itu? Kali Ampit to eh. Daging mo eh. Daging mo di dalam mo. Para kalian ya tiara nanti di atas tuh. Iya, ada kaki mo-nya. Ada kaki mo di dalam. Mana kaki mo? Ini kaki mo. Mana kaki kuliah Mana kaki mo ya? Kaki mo di bagian nanti ada kaki mo kumain. Sini kok. Oke. Mantap. Satu jempol dulu. Mantap. Oke, mantap. Dadah. Kata-kata ini. Masasati may saluran sa bubur. Oke. Di berbela apa te parang bobok yo. Tabi lako babangan nate katonggonan pesulunan to Mario. Kadar. Iya tu rombongan na si taru na lampasak kakalena. Iya matu rombongan na Maasari Karoka Limbu, rombongan na Mak Farel Rambagulu, rombongan na Nek Grace Rambagulu, rombongan na sahabat
batu teman Frans pantonangan tarue rombongan na kombong mapadejeng rombongan na ada manggutana rombongan na Pak Ramte Pasang rombongan na Bapak Budi Yome Surako rombongan na Bapak Januar Jome Surako rombongan na Mak Mika Ramtebau rombongan na Dekker Sikamali Rambagulu Harapan rombongan na Pak Dekker Sikamali Rambagulu Harapan rombongan na Pak Piona Kella rombongan nama Palen Iran Batu rombongan nama Villa Makassar rombongan nama Bapak Matius Pangti Yome Balu rombongan nama Adolfin Tarima Dote Yome Balu rombongan nama Pastor Joni Kanan Kalulu Lampio rombongan nama Daniel Tekabanga rombongan na Nenek Santi Rambagulu rombongan na Eke Lampio Sangala rombongan na Pak Desti Rambagulu rombongan na Esther Rambagulu rombongan na Simon Rambagulu rombongan na Neara Palu rombongan na Ma Morena Palu. Jadi yang sama tu rombongan bangka di sabuk lah pasaka kalena di ode babangan katong konang lah gara kasang gadena ngaku mombong sama tiang garan malembung tamate lambang garang bombo yang kai suman temata. Satu, dua, tiga, mantap. Oke. Halo. Maka may pare nyonya. Nyonya Lewi. Maka may pare. Share itu bisa di giling-giling di tangkir ke kampus ini. Budaya lang gilingan. Makarra mulun na. Makarra boleh. Tamu rombongan dia. Ya piman dai. Ron iman idokin na. Udah baik keluar sekarang kue. Sepertinya semakin hari semakin panas. Kasi wala sa tayo songko. Kapus sangor ki, songko ki. Ay, sa tuliw rin na marengko te, naman kakubulo ito ang ini ana marengko mo ya. Woi. Halo, kalau kumangurah ka to? Iya, kalau kumangurah tek minis ulit kita. Woi, berkami tek ka kulay. Sa kalau kumangurah lay. Woi, ada boleh merasa Mary. Bagaimana kareba di Mangkutana? Kabar baik. Oke, mantap. Tak kira pulang. Oh, sampai besok sore pi kalau tidak ada halangan. Tuh mangi mikatiung barang sidang katolong. Tuh mangi barang di samalah. Sidang basuhan. Tuh mangi barang rilampio sidang dua libasi. Tumangi tunggonan tomel lepak sidang
huai mata budak. Kumua kenna inayan taladu kalatongan kenna bakteng kadugalan liu kumua tanga di tangga paduga iyalah male tanga di loran iyalah memboko. Umbogoi baru wanna tampian ni ada kenadarian bin suna kianakan. Apa daun kaduga tangla di tulaga tangla di manang ngailangan. Umbong sorong tinaranna ufsi yang pak derananna. Masaruna lila kila mendelokona lepa-lepa anna nenek tanah basa madadi tunaduro lamen nangin modika kumbung talim kurumomi pangaleleng edulin na puang apa simbang atanga di jirona laleleng eduka tangan awasi na simbang atanga nalakboy apalata patumbari duka lata dua ngadia bari mintu ki duka sambo langit naran de tanah kalua tai ki duka nasalahuran nalendai bisik sunga tapo sunga mentang kia hari pena tapo pena mak bulu bodong puang matompa dengan ni puang matom nala sulai sangan na puang ala dipudi ladi bakala pada duka tatumangi duka indo da atasi dan duka ya ambe keme tambah itu puang meuli itu palulungan kilalai kadang na Yesus samparan no talon di kumua aku molalan maruru lalan kamasangan tai misak na tai duan na tai boleh talun na tapo tete tama puang tama bamba suruga puang Yesus tapo tete pela abak tapo lambanan ya moga itama abatongan Siria deng kalosora. Ia mo tanda tasigna diong tema allo to temo to ding bulan na diong te gulla to marasan belan na te daw simbolo mani te daw lokol loe rara turu to mamma daw te tando bulan na ro re to matindo daw te palang kamaningina ia raton to metundang to mamma bating na lako ba banalembang rak dan meru yang kaboro mari ay mati lampu. Oke, bye. Untung dan pemama rara makamban uru yang kaborok buku tang si piadiran. Tapor ngirampong garaga sangge deran kumombong sang tiang karan. Lumingga si piaga talang diong te tarampak madu sentume pasi seserusan. Diong te lubak bahwa mayu mata. Rambong tongkon ni allo leko na unni sungi kulla sumule na inde daw simbolo ngomani kite daw lokon loe rara tiumba lamai te tangga na tondo kodolo ko lamai te lisun na te pang leon inde padang na taranak umama kambuno lumu na lolon panumpoko tandugo doke-dokean inde padang titanang tallu padang samba batu lalikan lili na buah ponrang magole bai bunta kolagana tukui rokko anggerom kongonaongan ni masamba nasareong inne sungan nada tulu karaina padang diala ya siapa nanti lagi nih kau nanti Pengen lagi ya? Tondoro to sang basene eta sang kalapanda todolo tondo kana nain tiranduk kadara pa alwang ina kumotel bocoy seddi capak galla apa pada langan duga si ayo kalamba rekesi barung barana pantarana kana lepongan bulan palnglolowanna adi ketikuran dan pandan matarik Allah untuk roy to daw liliina padang disangal alal liliina basetangana lam padang di lampiyo diumba domai tonggonan banua sura kalolo todo tonggonan na puang kali esunan na bubun labi pangkapagalangan siya yo kalamba rekesi barung barana pantarana kana padang dirante pao to daw liliina padang dirante mendurgo to daw padang nanay tiberu susu pasak mata sakana lepongan bulan alwangina nanay tibe do katonan tamuan na pandan matarik allo kulla mangga di belendo tonna di badu
Ronde mayang lepungan bulan tonna di sia-sia kalimat naraga gatung garaga sangge derang toku mombong sang tiang garan dau main liliina lepongan balang tarik tikuran danah tanah matarik Allah ondong api la tiung bakna dio main liliina padang rimangkasa atau dio lilik bambana goa la tiung bakna dio main padang di Palu to dio padang di Popali Surarana padang di Sulawesi di Bombongo bulan na dainan di Selebes pagalangan siayo kalambak si barung barana pantara nakana padang di Surago to dio lilik na padang di Waspunda to dio tondogo membu aringgi dainan minta bi suku-suku kumua pasakena buang matuara pagara to gumombong malabi ta tontong pasitara na kumi allo masake masola nasang ra dan pasulolowan kumi kula mapi ada yang ngamairi mi poreng hitam mi nola tampo malolo tete randanan manda tang gelok-gelok tumete tampo bating ita taram popole tang tito dolente tu tuntang te sobamuto talimbo ngomo di ngote balaran nampak anak kamarin kinam tatasik limote ramte yang tuinna kabalan tenan di ngote balaran nampak di teruka apa ramte yang tui di borong talu kama pindah urana lang tanai si tirolindo toma aku talang si mangga berubah angga toma agawonan nao belan nama rasa berukang gara sangge derang gumombong sang tiang garan lama tangga mo lalana lamba limbongi teh kapurang pangan lamba tasik doleran membuat asak tende kalau si bono sitna bolu si tamura na gumua pono penasi pagata tanah si tamu si kamali ini yang teh ada anak keronggonan kabu masero pindan kabu maklum pabungungan kabu pak kombong atau ulun nasalu panampa tombona pura-pura si tuang asamba kok digiring galang apa rinting toluri si tuang tangge pandang arak lantang tari mari yang taruh nasi tamu lantang galang apa raya di yang orang kasih taruhan di yang basena dede di yang pandang to di potau bunga pagalang palimbong kada sang pukur ko suleng gara rata lambatasi ke sang pati ulolean di ngoriwan malah ti tagumua karampuanta solana sang kakendenam talindo mairi langan kiti mengemak bulololong kirande mau tangkelasuan de naupa nakatongkonan tala sumpuno lokona laupu pendaunan pintar 2 tambah 2 pintar iya 1 tambah 3 1 tambah 3 pada video bilang oleh sebahan relaksana kemarin saat kata
5. Halo Puan Maharani. Dan traktor tuh, gantap itu traktor kemudian tuh. Iya. Makanya kini rambu kepala ada lagi. Tambah mau rambuan juga kan. Apa kan tidak palu. Mau kita lihat kan. Halo. Halo pintar. Jalan dulu. Siapa lagi namanya? Siapa namanya? Ana. Pintarnya. Oke Andika info. Oke Wendy. Oke waktu Papua. Oke Yunus Pandi Datu. Oke Om Yunus Pandi Datu Papua Super Titi. Teman dari Papua mendukung terus saya selalu pamannya. Oke baik terima kasih. Pak Yunus Pandi Datu. Om Yunus. Tutup panas. Ya. Lumpur. Itu ada semua tempat yang berjalan. Wendy, mereka menita iya Wendy. Dari kakak budak perka kalau pemurah lamban atau Wendy ya? Oh Wendy, budak perka kalau pemurah lamban apa? Iya, pergi mau kau makan itu. Oh, bisa hari di sana. Yang mana itu? Di sana. Oh, Dari nggak ada kena apa kosong. sana. Anaknya kebagian tak ini? Itu lah yang tuyul. Anaknya ke kebagian tak? Kasih masuk nanti di dalam. Kasih masuk di mana? Atau anu? Oh iya, lihat. Mau aku foto-foto dulu anak-anak aku. Cara tes di sana. Foto dulu toh supaya cantik itu. Di sini kau jangkau sandar. Iya. Jangkau tahu ganggu pak. 1, 2. Mau ganggu lah. Oh. Sipit makanya. Wih. Sini besar. Kurang cahaya lihat. Halo. Anaknya bagian tak ini. Senyum ke dulu. Senyum 3/4. 1, 2, 3. Oh. Marka itu bir. Oke, ilo lah. Kudu lagi kumalang dong ikan. Kamu.
Tabe tama perangi belan na patela di pamar si turu ada batu kabiasan do lampio. Ya tela lula ko kaparengesan. Siap pengoban usah urat teh. Siap pengoton atau melempangan. Siapa endak langan mengape? Siapa juan langan bola surat? Siapa juan isrok kabo? Siapa ria tama kalotok? Siapa pengopeus? Siapa pengeli? Siapa pengerapi? Siapa pengeria? Siapa pengotalibung? Siapa pengotarunendo? Siapa pengopeus? Kan? Taruhlah sudah Kan bukan? Pak sudah ditambah TikTok di Sigara itu kita berarti nak kaparengesan di Rabakulu. Sampai lalu ku tanak. Wah. Bar kita untuk lupa perjalanan teh taruh tak kuat tadi mulas wah. Lo Santi, beranak ku kareba. Ya, kareba melo, Bos. Seperti biasa, Le. Semoga hari ini lebih menyenangkan dari kemarin. Amin. Udah, harus ganti dulu. Sama ke pastor. Jam 2 siang. Sama pastor. Ini biasa kayak kemati. Wajib. Oke, baik balik ya. Pas penggat iko pa ya. Terus ulah kali wah. Kamu tisnya malah pokoknya pas outingnya. Masa umpit masa pas kulen dulu kami. Kamu lupa. Nah, iko pa taruh takot tali ulah suka. Oke, ilus kandidato. Ganti host. Selamat siang. Wah, sukses ya. Oke, start. Jangan ba, nanalis ko yung tingin.
Iya, usana gudo mo labyo na ito pekata si Makarata kana manduya bolender ang bagulo. Oh, tiroy lang ko tungga patakbay mata. Hindi ba ini ballo, ba ini rumbat belwaga na tangala mellong oragaduga na tanga ba ini mellong openana. Benan na mane bunga uno ni londong na tampe mo banuan na langan tanga may kataka tanga may kaboyo si taranak te wayumbo di batu biri kalau lempan di batara way di patama kurin galang atulan kusebulan di sumpun na bimak lana pinna pangumula tau susipangan dore dena tento bumbungan lumpa-lumpana na sorong roko riwan malabita solanasang nawainan di yung timbang tingay makaraing tangga mairi lata po bedang bito boyo belan na mambela lalang taula langkaton do talayan ni oh ang mi tiro rakalago ke di pata apay mata nang bayne si magaratta yo tang la magaratta karakana bayne millong opinan oh iyo salah ya si pirang abongi mo to sa kamane kundi may ke nambay deno mo pakita iyo dendo may lampio oh mo nila puudu kaya dai demo sa kaming kundi may ta aku namang giwang pagkades sa kanna iyo pangalaan ato si do ada mi teka obak yo susu mo yato. Yo kota oyan na yate may bayne de mo monena den ya tu yo susita ya tu tak ana pa monena yo ya sana pagara tau janda yo janda soladuna ko bisa surus kami yo
Indra, kalian dengan ini dong, ale anak. Alam mo pa rin na to, anak. Tidak ada. Nadasal. Oke. Oke, Besti. Oh tidak. Kenapa? Oke, baik. Yang bisa open yang murah. Iya.
mama buna sama teh. Oke. Mantap. Iya, nabale dia mabu. Temannya. Atta! Bilang kan ibu tahu lah. Lagu tole mega tabe rokote palisuna te katanggona. Mesiman pendon tole rokote bumbung bulan na kamanan dena. Onobi roko sulit na angga to limbong di yonte balaran nambak na kamarin tinang to tasik di yonte rantean to yuna kamanan dena. Makalima na roko suleng garak na gato mandak pa nariatan nunte lantang karambuan boyok binting na luluan te kaisuman to mataka kumua mbai mesio sio barugan na puta menna apa di tenindota tanga ma targetan nun pa kamarintinan tanga masih sebalika pa kamaran denang apa inang susu mau duka gelangan kerendonan bula itu mayada na nenek di nenek rege kung tete malawangan itu may sanggaana todolo di todolo tu tonto tasio so iradan tasi turan turanan ni daun lili ina lebangan bulan tarik tikuran dan nata nama tarik Allah na mangkas ako may si Tirolindo teme tumara putalang upo komisi mangta berupa teme yang gatoma kaponanao si Tirolindo anak-anak kadian bingsu nang kinakan lihat tobara anak polo kaindina mintu si sedua tempo apa alis makaruan na lalu sama puluhan nana bidang talung puluhan dua tidak si golong mani golong polo erara si pamato ibu ki diong kapuran pangan si pamano karungan diong pelambaran di bolu tanda kasih na kamarintina untuk di bulan na kamalan dena magalima na tamang karuga mong kala paparaya inte wayang bori batu piri kalau lempan di batara tumangka na sorong pindang temai mananindo lang tetangga na tondo ko teme tumangka na ria kada siduru PKK malute di sabu temai baine ballo baine rumbon belua kana kumaden na upa mi upa paraya mi paraya na pumunto tang tipe ke batang di kaleta na pabajang tang tilas sigiton don to batang ata lam tongkon nian lo lekon na laun nisungi kulla sumole na te daw to di paturu-turu te mamba daw te tangdo bulan na di paro de te matindo daw te palang kamani kena ondo kopi lalu mingkah daw te kuli na padang laun daga tuntunan tuo lalu lembang am tubangan kulong ta laun betendem merah kata umpo hinggo taruno ta daw te barulangan na ibusan ta kasate belang ako nalambi mo katandang nalu na narete mo kula kasih dolokan na kilalangan mo sa laweran kami to pasok bungang purut lain di sanin te belalan kami to pampuran pa udalean pasok bungang purut ko may to maraputan lang pampuran pa udalean do yang gato makapunan nao kumu makambang te may katang palambiran masih rimanapa te may katang maupuran tandungan ni te may tanda butunta to may babanalem mga rampong palidan katongkonan langan di mani biti matang pono bulanan kami karuan sapa batu kendeki mani misyo tang limpan kaliling na kami loleran membuat asak batu tangun nisa ya mani tangan amba sorgan wilasu tangun tanai menimpe marang pangalisuan narante yang tuyu indesak jadi pamatangan batu dolone ya mani di paun di
undin na magkipadolo milanggan mo ya mali obate kemikin di kemursoina ta sule mon pokina loilala lagongan di manuang ta mamma mo na kundum ta matindo mo na kalubang. Mati lampu. Ini kepala. Jarang dia tuh PGP bisa dirugi nah. Dari mintuna tumay katang palambiran mintuna katang umamburan lempan lago batang di kaliat alam te naluang sambu teraru na bote di golong la ta balangan malangkan abuntu katang palambiran di patura lek layu kunatane te tumay katang umamburan lek nauba di pauba parayang di parayang na iri miraya angin tamatanga natasi kina simbo ya dari dingin tama pangalisuan na bang sirarian narok kumuraya mandalan naliku na ipinni batu matibang na diyo matakapun diyo na labing dua kada malo tapo balay solanasa maparayang kamairi ta tong susiton na nenek ta ra dan susiton na tololo kabuangan ta ton na dipabendan pasabongi ton na dipatunan na ngatamuan di pamalilin ton na kombong kalu apa dengan disarira ton na tinimbu malambe pada padang na dilandolalan ni may poki na pong manapa ilan padang diseseng an na ditina abang bakulungan na an na membatu atena kung kutuy kada situru na lepungan bulan kung mabisa akada di po tuo pantang kada di po mate sampak bating kumotondo pangotonan Mario ku sampak kami mi parayang kululuan kami mi dua madarindin mi tontong susiton na nene mi ra dan susiton na todolo kabuangan mi langan-langan doya sang baraan na membulian tole oi madoka di tiro solo mingkaini na di mangtaluroko tadi tanpa tanang taling aduang tatabali dan maya-maya suling sayo kata kulangan la unggam bio santun sang ararangan tada may tetonggonan kada tanda manasana teme katonggonan ta tangalana po tiramban tua ta tangalana po li ipangaparayan ta iya untuk katonggonan kamarintinan na pastor joliganan tonggonan basura galolo rampo tonggol mempato lago sia maari katonggonan kamarintinan na Bapak Matius Panti jomay palu rampo tonggol mempato lago sia maari katonggonan kamarintinan na Adolfin Tarima Dote jomay palu mempato lago sia maari katonggonan kamarintinan na Daniel Tekabanga mimpatu na kamahari katonggonan kamarintinan na Nenek Santi Rambakulo mimpatu na kamahari katonggonan kamarintinan na Eke domay lampio sangala mimpatu na kamahari katonggonan kamarintinan na Pak Desti di Rambakulo mimpatu na kamahari katonggonan kamarintinan na Esther di Rambakulo mimpatu na kamahari katonggonan kamarintinan na Simon di Rambakulo mimpatu na kamahari katonggonan kamarintinan na ni Ara jomay palu mempatu lago maari katonggonan kamarintinan na Mak Morena jomay palu mempatu lago maari minduna rombongan rampotongkon mempatu maling tutun kaboro lago maari batu malute ditambah kaboro lan parapuan sia nenek na puan la si tiro kami mama ari batu nenek na puan na iya morampati rongkinan tapatan ning pataru temai katonggonan ta si taru na katongkonan kamarintinan na siya Bapak na Budi jomay surago rampong tanda tasikira na mangkampan untuk di bulan ni bubutang na si biaderan tutun matang kiano suro abelan nataru ito si Yoso mimi ito si Durandadi katongkonan kamarintinan na Bapak na Januar jomay surago rampodu kang pamatoin bukura na mangkampan ng pabano karungan bukut terus Losi satu cicui lo rampo mak tanggian suruh apa taruh katongkonan lain kami batu lain kami bano maritin si taruh na katongkonan kamarintinan na kombong ya memang padecing membatu lago siapa parti katongkonan kamarintinan na siya ni ada manggutana rampong tanah tasik kira nama kampan
ni bukutang si biadiran pamatoy bukura ramakamban pabanong karungan bukutang si biadiran tu utang mga tanggian suruh belan na karo besiosok mimi ito si turan tadi katongkonan kamarintinan na Mama Asari karo kalimbu membantu lago Pak Ebi katongkonan kamarintinan na siya Maaparel Rambagulo membantu lago Pak Ebi Nenek na Grace ni Rambagulo membantu lago Pak Ebi si Daru na katongkonan kamarintinan na sahabat Frans de Pantonangan Tarue membantu lago Sanek Balik bantu lago Fran si Taru na katongkonan kamarintinan na Mika Ramte Pau membantu lago Pak Ebi rombongan Pak Ramte Basa membantu lago siapa Parti rombongan na Pak Piona Killa membantu lago Pak Tasya katongkonan kamarintinan na Deker Sikamali de Rambakulu Harapan membantu lago siya Nek Balle bantu lago Fran katongkonan pangamarintinan na Deker Sikamali Rambakulu Harapan membantu lago Bapak na Parti katongkonan kamarintinan na Makpalen Eran Batu membantu lago Pak Ebi katongkonan kamarintinan na Bapak Vila Yomai Makassar membantu lago siya Pak Ebi minto na rombongan membantu lago Pak Ebi na sitiro kami Bapak na Ebi susunado keto membantu na lago Bapak Parti la sitiro kami Bapak Parti membantu na lago Fran batu sa lago Sanek Balik la sitiro kami Sanek Balik na yang orang paturan kiinan tu latanay patarong katongkonan membantu na batu lago Tanggian Soro la sitiro kami Bapak Una batu Katam na yan ang paturan kiinan latanay patarong temay katongkonan lagu ko laso si mo sangara tabagantanan mulawan tangalabik dan nanti puduk ko na detik ko kaleng ko nalilang ko daw tetongkonan kara daw te panito na paulalian tabi den niya manitang maleso miram ko marang pagaloloy de meja protokol na ko akadan na toma raputal lang sumpung puduk ko na ang toma ang kaponan na kumua mintu na painang kalula ta rampo tongkon tutun sedikana lante salun na bating kalau lalo na Mario Tangawiraw tanang rate kana kuryan sumanga tangaminto abo bila kete bisa rapolian paraya belan na sandaulang kam tamara putalang law bagana kuryan sumanga sanda kana bende kan tamang kaponan naula sabu pulian paraya belan na nalambi kite mabeko na sangka sangadian na karampuan tariya masolana sanga naturu painan kalua langan kiti mga pulolong giran de mau tang kilasuan komoden na upa niya tani katongkonan ta kamarintinan ta lasung pulolong na lauku pentaunan tabi lago kita tumanda palang tikarang pon boyo bubuat tabi ta bukai ulang masulen kararata ta dokar bela ko dikal lente ta tibiru bela lago inang lanane patirwangi damay to marambu ba to keluarga tu ina latane pataru katongkonan ta sulanasang na dio padangko tamane pasumpulolong na paupu bendonan na tujuan katongkonan ta salama lago kita to rampotongkon. Iya, kutolepa lagu kita suranasa ngundang lagu kita keluarga. Ya, kita suranasa lam patiran ni nanti mentoran potong kuna ni pataruan temai katongkonan. Kita suranasa keluarga, ta patiran ni nanti mentoran potong kuna ni pataruan temai katongkonan. Iya, kosong jote lantang nomor 10, 10 misa, 10 selago 10-an. Iya, de lantang nomor 10 sekitar 10-an dan jauh. Iya, kita bang masyarakat santir itu kosong nanta, nempataro temi katongko nanta.
Bosku memang kuat mau mata sampai ini tapi malaki na pasti Makarate, pati bisa pa makarate. Rumba misa mo ako to. Bisa maksudnya mami, tambah ini. Oh ya, tambah ini naman ini. Yaitu rombongan Asidarukna Lapa Sata Kalena rombongan Jepri Malopong rombongan Mabes Group Batu Teman Nekbale Rampagulu rombongan Isti Rampagulu rombongan keluarga Bati Senetina Domai Randang Kanan Lampio Sangalang. Yang ada tuh rombongan menjadi sabuk, menjadi rombongan di bagian Manakara, La Balikan, rombongan.
Panas sekali. La berbuang tium baoi sinaoi dolokoi lai noi Rabaoya sang salureke hendekoi sama minang alambe Belana laku gua demogaina tang mama tang uraban mulu mata malolong tutu mongi untal runan narila Belana inang magamban buntun na mali inang manimba atane teka moro rampon tonggon yen lole ko ona unisungi kula sumule na inde daw simbolo mani bilokon loira tangani diro rigala ko tangata pari kama tammi tona noka melau bisa turun mahban tala-tala ia binalau-lau bisola tembuna gede bisola lembangana bilana inang asenga iya todian nan ulelean inang lain todi palung pun ni bisara kada manda di penporian manda daw baduane ne ena bisara bintin de benalikang talibangala daw tongkonang todolona manoka sambuan bisik mingkai di lulungan lumo kena ulangi ulang rarana rarama kamban na berenden ni renden bulan na bukutang sebiadiran ondo bi belanna makambam mo temay buwan na rampanang kapa manimba mo tak binapa sulian nallo na po makambam mo temay takinan pia na po mabidangan mo temay sembiral lotong ulo tete manik tating katamate kamarintinan mingkara apa tamate kamadandenan Unggara kami boleh sangge deran gumombong mi sang tiang garan angga tati yumba lamai te tangana tondoko todol logo lamai tali sunna te pangaleon inde lili ina padang dirambagulu inde padanga magamban na taranak umama kambuno lumu na luluan panompokotan dukudoki-dokian makamban pare talu bolinna kete talu etengena solaban ni malapu lante liliina padang dirambakulu ondo be gugua manggiri kagu pokada tenri kagu ulelean belanna iya tual wangina atau kula mangga di belendo tondo ko tangana lambi mare goreng pasam tangana dete mungka kalong-kalong tonna dilutu tombang inde padang rilu tonna diosa balatana liliina bambanawar Ondo pitong garagaduka sang genderan kumombong sang tiang garan yung may lilina padang ripalopo tori yung tondo ko titanam talo padang samba abatu lalikan lilina buah pun rang makole bay bunta kulaka na tukirok kuang gerompo naongan ni masamba na sareongi
Esungan na datulu ukara ingin na padang diala atong duguto sang obas sinene ita sang kalapan dato dolota. Ondo pitong garaga sang tiaderan gumumbong sang tiang garan do magliliin na padang disangal ato na ubas setangana talo lembangan na tiyong ba do magliliin na padang rilampio dilinggua libasi ang pangalumuran. Belan na tumpong na tarang pasagay na buong matua na saladan rapang-rapang atau gumumbong malabi ita. Mi purong ito minola tampo malolo unteteran na manda tang kilok-kilok. Tumete tampo bating ita tarampo pole tang tito dolente ketuk-tuk tang tiso bang buto mo. Untong goni allo lego una sungi kula sumole na inde daw. To di patu turuto mamma daw ketang do bulan di paro reto matindo daw ti palang milimbong mo di yung tibalaran ng pa na kamarintinam tasik komedi yung orang te yang tuyip na kamadandenan di yung tibalaran ng pa di tetuka parang te yang tuyo di borong talo panganan to dende pati itu kutok diyongan latanay si tiro limbo teme tama arabu talang si mangga garupa angga tama kaponan nao la si pamatoy do yung ngapurang pangar si babano karungan di yung palambaran di bolo tanda tasikin na kamarintinam to ding bulan na kamadandenan pagapakalang palimbong kada sang buku komo karampu wanta kakin denamta rampo situ laga bating itu utun silang ada amario iti mga bulololo i rande mau tangkele suat di parandang matalo tangpoka. Ini mereka tuh. Yuk. Kapan nanti